Ana winyo lutela mapol. Gibino yamo kany. Balalo must go. Balalo must go. Kono Balalo must do what? Balalo must go. Balalo must go ni mono. Yini wacho ki yamo. Kere chiro kama Balalo ti ye. Che wacho you must go. Huh? Balalo must go. Bedu ki yamo. Kere bedu ki bot Balalo. That is what we are failing to understand. One machalo. Lutino mi Acholi. One machalo bully mi Acholi. One machalo jo ma watamo ni. Gino moro mi otime kata no mi otime kwede. Kadong ini bino che wayo ni Balalo must go yamo. Anga ma miero win. Tize do Roma bere wache. Bino ka wacho bot wa wen wan lutino Acholi ni ayeni Balalo must go. Iti nero macha Balalo wayne. Balalo ka yini mero riemo ne. Just go where they are. Then you say, munu ti Balalo. In the camera, kita munu ti muni. Well, munu ti Balalo. What we need, we don't want you to be in our land. You must go. No, ti bot gikunu. Peberu mer nge camera ko manche why Balalo must go. Weakness ma tit ma munu ti timone no. An munu mero ne. Ti fowu, yan munu ti ngermo kan Balalo must go. Kono Balalo must go. Obetimbe ni how are we going to solve that problem? Pero ma uweko luloki tinti anywarwa. Pero ma uweko jong tinti kanywarwa. Pero ma uweko luloki magizo go awa ki gange kuja. Go donyo wa villages ma megwa. Pero ne dit mo makonye pe. Nget man tia nenu individual benefit ma mege. Nget man che wajo Balalo must go. Kono Balalo must go. Why don't you go to them and you say Balalo won't end? You people must go. Pe bien kere wiyamo. Iromo chiro ki kamera ni wa bot Balalo. Bano kiti leko diang chana. We wan wa miro ni wun po betie. Wun ti timo gina kuman. Without violence. Chi wache gini you must go. Pe bien a yelo dana yamo kumeno. Pero ma dit mo weko Balalo ti a yelo dana lo bacholi. Ma weko pero ne petum. People are not coordinated. Kono no we have strong bone ma dano ni weng. Ti very coordinated together kuman. How are those people going to penetrate? Jo mamier kubed with a strong bond between them. Namachel, Rudy are letting us down. Instead of being together, ke la we Rudy, ubedu ka chel manu tiki strong belief and strong gin mamu moho ka chel ni gin mier ke team kuman. People are looking for their own benefit. Kono no Rudy o weng bino ka chel ni wan machalo Rudy mi Acholi. Wa mirni ke tim kuman gino bet kuman. Pedo ko mo lok mo ngir mo dok chira nyir baung lok mo pa mar lok ke kono ngo. Pero mati ya Acholi en. Rudy kono no ki chungo ma tek ki la wi Rudy. Uno kono be lok mo ma un win ko ni la wi Rudy mo ngako timo ngon no beru pe no dano weng tama jel jara Acholi. Pero me ario. Politician kono no gumake o kachiel ki Rudy kuman. Magubino kachiel Rudy ki politician ka gyo coming together. Politician ma watike gi ye loba Acholi kanyeni. Gubino kachiel ni one machalo politician, one machalo Rudy, one dong wa deg Balalo. Lobo wa jalo e nga tweru. Nga betweru. Kom ma wunu bino ka cheli pe weko chik bino bene ke chik ngewu wai nen chik me Uganda wajo kuman kom ilokom ngom me Acholi ilokom Balalo kono ngage ba bino ngom me lo Acholi ka timone ni woro ke chik ka che chik wajo kuman
Wundong wan machal politician me Acholi, wan machal Rudy me Acholi, pia mer neno we lo Acholi. Utiu lokeno ni rere nyim gamente. Mano tie ka chiel ko man wun loko tin jomone group mo lueta chiro malo kuja. Ichiro loko gi dugu kan ngunyo bedo we po loko pe timo gino mo inde bi neno jamine time tata ngero mo timo jamine luongo ka chwaka ngero mo pe bino ko utiyo gi chente uchamo chente lutiena wobe di charo nyo muzei di charo giti agamo chente bot Balalo ki ngangangen because kero gi pe we are not being injected a lot of again capital at least to start something that we can do. Mujei dong tamone e gam chente mon ki bot Balalo we o kongi chulo tien gang kwan kon ngo jo mu matin because we have an empty promise everywhere. Inero ka dong lutela mite kwaro bino ka chiel, religious leaders bino ka chiel, political leaders bino ka chiel, ki dong nama giki lucharo nyo lukin gang en gien ma gen miyo ngom ke Balalo ku bino ka chiel. Balalo bagisu ki baganda ni gino be penetrating ni me donyi lobo wa ka ruodi tie wae pe omier neno wu political leaders churi parliamentary group tie wae wan pe omier neno wu aya chiek mi Uganda be waje ni pe oberi ngom pa jomane mano pe miru bere ti kenyu lukin gang be waje ni wan machal lukin gang pe omier charo ngom pe omier timo ngo achiel kuman jono be donyo ki kwere gwero be donyo ki kwere gin ma wan dong wan yang lutela ma wan dok wayero gini gin ma gin timo en ngom wa palukin gang ini chire waro e wel mayot ngom ya ye chwele ngawa ke waro ngom awara chiro waro ngom mo wel mayot ka waro ngom chi gina ye dong luo gina ye dong luo an Rudy wani bene gitimo kumeno gichiro waro ngom iwinjo ni ruot mo wilo ngom kany kun latela mo wilo ngom kany at the end labo chiro labo e wel mayot miyo dong luon lu lokini how bin ngom mo ki I'm putting in that this amount kun ngo gini they are the one letting us down. Where are we going to end? Don't forget ni wun utia tiyu. Don't forget ni wun be to at one point. One ubi weko lutino machalo wane gini. Ye diri mai wabi dugu ben chalo wun muji enoni. And we are the one to correct mistake ma wunu timo wende. One better we are going to create our mistake ma mere generation mugu matino ni gubino inheriting. One otia inheriting peko ma pe megwa. Wun lu don tia misleading one. No miero bet your role model but what? Eto you are misleaders. Misleading people. So, tama waje ni pe wunu bini yamo chi wachi Balalo must go kona nga must go la tela mana ame Balalo must go weke nene eti no go on the ground wachi won Balalo wunu en neno kamera ana ti bot Balalo en ana te wai ni gen mere ku chieto lutela mo kene ubinu porri koma en mone magen dongo magen pe mer porri komini ye gen lo bal pero pe biri yama Balalo must go koro Balalo must go ni te mato wa juice ni Balalo must go te mato pi mangiki ngongo gi nge kamera ni Balalo must go jalwe comedy wuni pe obitiu it will never help lutino mo dong chane machalo wane gini ki new generation matia bino lutino be bino no wunu charro ngomo tiago wabi beru kwere wi yamo